Belap Kuki channel thusoh LAHKHOM ni hozo se na bon on kupa tunung jong VANNOI thusoh chum la chum ho na be khom kiloite Iran gamsunga hin ipilampi hizong le vai homten tunei khumna anei zingovina hi gamsung ning chongai internet news le media zo se ti chu amho thunei na an hi jing chu tu tha kigin ni khu chun Iran vai homte do dal na nei hon Iranian revolution umkal kum somli le lil hin ni khwa Iran President Ibrahim Raisi in gamsung pumpi address anabol lai chu hek anabol pi un anasu boy pi ovin hichia chun playka le limhwa date to Islamic Revolution date to Islamic Republic tin Iranian vai homte man tha ding adei sa adano nalha pi ovin hi hichi hek bol kiloi khom ho hi Eadalat E Ali group ho hi vin amohon Iranian nipiten anei ago asum ho agang thei pina kita na bai Iranian vai hom hot nei na noya beng hwa kon akila do loina ding ovin ana seizun chule Iran ni piten ahung hlung ding hap ta sunga ki phinna ki zotna apan ala su dingon ana siu na hi hichi kiloi khom ho hin ni sim som le gup ni khole Iranian mi pin ki phinna anayuwa alam kai ding wa ana siu hi hitabunga go naw hi ani veichan zonga hitai akiti achi sa kum October ha zong Iranian state television in Supreme Leader Ayatollah Khamenei to say petso hek anapol saw na hi achung chuna Iranian officer ho mobile phone ho zinga zong text message gamsunga khangtha te thisan longman nakhot wa au media ana thot su helo na hi thilsu ho he gamsung pumpia vai homte chunga lungkim lo vat sana kipin nakhat na hinabana decades iza namkhat sunga dinga kigi na ana saloi ana hitana hi adia koldis nunga masa amini ki thazawapan nasata gi nale adawna hi kung khangle jingchu hi hichi nunga anu thizia ki phinnan VANNOI mun chum analoa Iran gamsung sa ki phinna nei hotam pi zong sipai te khona hin khu anabai ahitai hinla Iran mi pi te hin nongchon sanga government dawna hi hata chilha pi jing na layu chu hi tu laita VANNOI hotling zo chat GPT kiti ahong umdo to honin India gamsunga thim zirnalam adia National Board of Education in vetlina anahitawen hi thulut khanina saina hilchana amdung zuin achama chi gilna tisu bot tha nawanga artificial intelligence zat khat hisu chat CTP kiti su exam adinga dan di lo unfair min sahitia Center Board of Secondary Education in akwaiding ahitai geldo theikat su India gamsunga board exam hi ahong longding hapta sunga ki panding ahitan admit kat zinga zong hisi AI thahatna board chat GPT kitipen hi exam sunga ki mangthai loading ahitia jam len ahilole bola ki sunding ahi agiti hichi atumbya he theina dinga ki sun hi athu hi asang ali ni tivet sana su hi geldo thei khatsu AI board ki tipot hi India gamsunga exam hwa phat masapat phal anahilo hi hinla chat GPT tia ki he pen hi tu tua hong ki heng lut be su hin western gamho ahidea United States le tu nu kha pena France thim vanna pang sim lai hon amano het do ahia ko na thu hi hungia hi hiti ji chun western gam abang loi khanin artificial intelligence panalowa exam thaina ding exam format zong helding angai to layo hi agiti belam pina het theiding in chat GPT kiti hi mihim china kun ke simdo achama chi gilna artificial intelligence chi khat chu hi science technology apet het nom zo si chu bailam le phat chom chaluna don but na chu ki mujeng thei vet sana history literature adang dang ahilole
lasamin thang ho to ki banga la sim theina music lam hi zong le bailam cha ai don but le ai ki thupi thei so hi chi sa kum sang ni som ni le ni kuma San Francisco apansa Artificial Intelligence Research Company Open AI ten ana sim do ni hi United States ten atha lasunga mihim solut ding anagot nawa European gamhon zong lunglut na anay dano anata alangovin hi hichi European astronaut ho lasunga solut ding agial now ta asuna ding in United States in agon Orion spacecraft program hin European gamhon zong to ho ma panla ding agongon hi akiti United States in aphal pin sunga anglung ding kum chamlo ka European astronaut honzong lasung hi achulut ding uvin au me ekiti hi geldo thei khat chu United States NASA ten achi sa sangkhat jako somsigi le ni kuma Apollo kiti mission mina thla an chulu no ane hitai hinla hi chi zo apana chu hi to bong ki gotna lasunga mihim lenlut sa na an nei lo an hi tu chunga United States te NASA ten agun tho Artemis program adinga hi European Space Agency le Aerospace Giant Airbus hin NASA Origin spacecraft adinga apoi mota ta mancha ho podo nale sima apan naw chunga NASA in European gamhojong hisya hi pan ala theine ding uwa hetpi na ananei naw chunga sithum ohoi pi o hi aki gut naw mission hi kum sang ni le som ni le sigi kuma lendu te ding atio hin hiji sanga amat na thai chana vo nai ding zong akong ve agiti hi European gama kun astronaut hon hata ki panaw apon do auto kelhonin hichi golden ticket mi tamta ading hi thailo hi zin kupta Hetna anei dingon laki sei na hi tu chung anina kingun na Artemis 1 banjom Artemis 2 lolhine dinga hi NASA in 2.2 billion euro lut dinga ki gunna anei wini ki sei na hi geldo thei khat chu Artemis 1 chu kumasa holha nalha do hin nikhus somni langa thla hin virtual lesi na hin nungbo ani hi ahong lungding kum sangni somni liya alha do dio Artemis 2 jong hin thla avela holgil na to aneza athumna Artemis 3 mission hi kum sangni somni langa ahilole sangni somni lesigi masanga lasung south pole ma liang du ding ahi aji chu lasung hi chilai muna hi bubang tui thing dinga agin chatna anei o hi chule hi chi mission a hi ama sakpena dinga numai doctor chule mivom ti chu chi lanam chomjong pangding ina sayo na hi Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Western gamo henga galman cha atha athum Beijing laizin Pakistanin donbunna ananizin hi thulut khanina phondona Pakistan ten masanga sanga tamzwa Ukraine panpina galman cha tampi api do to na sei hi hichi kithupi no ho chu German kongkai mun hopa a Poland gamlama apolu jione ki sei hi achi sa phana pat Ukraine ten amancho multi rocket launcher ho anakap do rocket ho chu Pakistan akon atamzo hi ekiti nahi tu chana hi Pakistanin hichaman ding rocket hi sang somwal api do to ne ki sei nahi hinla India banga Pakistan jong hi thangphong ti chu officially agala panlalo pan pi chom nei lawa ki sei hi Pakistan in economic crisis atu jiun Russia anga thawman lomta acho sa na dingon aningi zingovin hi hinla alangkhana Ukraine ki thupinan galman cha athot zingovi tin thulut khat chuna sei na hi thulut in asai be na hi chi ki thupi na chu Pakistan gamsunga shipping farm khanin panla na neya Pakistan Ordnance Factory ho akun shipping container zakhalle somdile gu waljian atol do to na sayun chule defense equipment sang somnga waljong
Karachi khupia ordnance factory hakon api duun asaibe na hi thulut zoma asaibe na sun hichi government sa su Eastern European gam Ukraine to ki gam git na defense farm ho sun Ukraine gam sunga ato lut kinova hichalai mun chu gateway a amanu hi ati alangkana Pakistan ten aneyo helicopter Mi-17 le adang dang garsat len ho chu Ukraine ten sim phatna sim hoi pi na aneyo win na kisei na hi Ukraine gam sunga len na sima pang farm ho sei dang zuin akikom to naw hi hichizi hi ahipon Ukraine le Pakistan government sa alam hen ipilam hizong le to na pa na sa anahita ati win hi Pakistan len na kisim pi ho hi ali tu na hipon kithopi na ti chu assistance mai ahibuwe ati win hi Russian Wagner mercenary group hon asay dungzuin Russia in lolingta Eastern Ukraine hop sunga Donetsk le Luhansk ala zo thing sela ato phazo na dingun alhom pina kumnival lut na liding a hi an TV na hi hinla Russia in agam kai te ni hi Russia gam ahidan phondo na ananei saw hi ni sunga alungelo akilelam te nomdoi na hi Wagner group phudole lam kai Yevgeny Prigozhin in Asaina, Deni Prol Hang, Nungla Zone Dinga Kum Tumlang Luding, Ahi and Tinahi. Itsu Russia in Ukraine Sungagang Ta Galzo Dinga Akikot Nauto Kikal, Dil Katsu Ahi. Hetna Katsu Wagner Group Hohi, Ukraine Gala Hata, Panla Ahinau Sunga, Donetsk Gamkaya Kidona, Kikaptona Gimnai Tata Hohi, Amaho Panlana Atamzo Hizi Ahi. Wagner group mo na say nawa hupi sungla na ding hi aha asali na laize azisu Ukraine sipiti hi gamchingin kichu thim na nei sa hi un chule gamchinga thu hat na anayove ati na hi ahin tu chan hin amhon machal na anei jingu zong apong do kinu na hi United States intelligence ho kholdo dongzuin Ukraine gamsunga hi Wagner group sipai sang somnga wal umin asayun amho chu contract nga kila Chule sang somli wal ho chu Russian songkula kon gal sana hong ki solut ho ahi tin sayun hi Tuso panapa na sinasin nga ho zaw si asung si wa agi panaw kahit pa uli tuso kai mukit ka ovin mabuanon mang palet si bay